Haleluia. Ia le tu le tu la pia. Ya tatu talo. Yo va o yo lo mato tu male langi ia la fio. O la va yo bona fai le langi man langa. O stai lo fo mo lo wa de lei. Tu mau le vinga ya te o nei maso uma se o le fa va after issue. After te le lava te mai i tu la le fiafi. Fai ona toi mau de nei la lao man nei ava noa. Tu penana ama te lie le mapu kalama. Talo dia te o te mai e lo fa munyanga ya te mato. Tala o le tua o mato mapu fa. Te e feta lai mai ya te mato wala fa nau i la upu. La aso fi au, na aso savali, penana e saulia mo mato. Ina ia fa penana fa malosi e le mato polanga. E nei vai tau o mato. Te mau mato wa aia le tele mano wa i me o tupu ne o la. Yes, Jesus. Aia fa penana tu mau pere mato pa tu. Talo yo tamai e le lono pupu ya te mato. Ui e le mato pukara me nitu la ya te ma. Iai fuelo fa munianga lua su. Pastor Mike fa poina le mato pukara. Kasi sidi sa fa munianga tamai e la tau ha penana mo mai. Pa bono ina lo taimi. Si fa fonga i la upu nitu la ya. Yelo familanga e te maua me se su ko ngai. Thank you Jesus. O mato ainga lo penana ta pa mai ya te maua. Ta mai yar mana lo puni tura le fiafi. Famia te la tu pa fonga i pa u to to na tu pa. Ya tu pu maula e pe yo lo fe au o penana mato na ina ne tura le fiafi. Ya mata se me titi ai fa penana pa u to loto tu maula ma bia. Se la o tele e yo fa mata. Fitting. Atasi mai o te masi o fai u mato para mi fo irvinga e te o ni maso uma pa mangalo se mato si o mo isu. Amen. Amen. Lui. Ia le tua. Haleluia. Te lo fo malanga le o le tua. Fai na tato to mau re nei avonoa. Fifia manuia i le nei tu la fiafi. Ia le suafo man malo mo le suafa perpero le tato ni faolo i su kebiso. Pa talo fa tuai be lo le fa tova fa masui le uia super tai nei pa talo fa tuai tato por karame i le nei tu na le fiafi ma lo fo la manuia ma lo fa to ma lo sa ma lo fo il final ya tua ma na venga ya pe o le to so o ngara tato por karame no fa inga o le kingdom growth pa tu pe ona i tato yai le lava ya so se ma vai ya le tua il tato tal noa e foi il la au ma fu sinapi non tato tal noa e lava ya so ya le la auto pa pupoina tu fo stasi fo e pa auto tu sai na le il me fa fete le miracle of the east va tu ia la no morunga le su te tai haleluya a so mo tato na fiafi ma no sa mo fa fonga haleluya ya fa taile tai le pelo ne fiafi mo le lei ia le na ua fa felo ia tu a te tai foi le fiafi sa mo ia ma ro lava le su fu maluia ma ro fu maua ia le no le lei tau singa le tatu tama le langi le na to so fu ia mi se foi so ma ola vai ma le au nei le tua i un fai no te fa tau nuina le vai aso ia pe ona fai lo atu foi la na ona la vai aso ia sa amatalia ai le pat mo le fatu puina le malo le tua por fatu ia ale o tanto mai nei le fi vai aso ia o le vai ngalo na bua la vale o le kingdom growth ia sa mo pe a ona va fo ise talanga i temi mo lava fa pe nei e le to tau fa ilo o le lava ona malama sa mo ia fio ia le tua ia na le fu kalame ina ia se mea o ngā ia ina ilo tatu o nanga. O te tonu o e au na ai foi le na foi to vine e por na foi ministry. Ia e le o se tau vanga ministry po se tau vanga to vine. Ai a tanto fa tau no ina lo tanto vala wina. E ala le ile fa la tele ina e ala ila muri mau, mo le tanto muri mau. Le tala le leio le malo le tua. Ia ne foi mata upu. Ia e wa le ai
se tangata na te le sila fia. Men Ia ai ma fia pe ma ua ma le usonei ma le tātou ministry CKA Ministry Christ Kingdom Ambassadors e whai loa ma toi wha manatu ia ma toi tātā longo pea le anga o le tasi nei ma o le whiausi siri nei a Yesu Keriso a o iai lunga o le whonga e le ele nei a o whemali wa iai lu tātou ri whaola e pei o lea la na manu lau ti ina ia o atu le tala le lei i atu nu uma le mātai o lufu whāsu whā ia o atu le tala le lei e whai mamori mau i atu nu uma ma atu laulau uma le lalolangi ia ona o mai ai lea o le ngata anga o mea uma ia ma plan whaai ua le atua i le nei lalolangi ma tātou uma lava o le whaila lea ia sa moa wa maru rufo le newa i tau ia waisiofu mawhanawhana ai ko kingi ke o mai ko inga malo makua ko ia se kofe ya masi ti masi mailo ia o ka ko chef ida ia maka ko a fellowship fa kasi nei fiafi e ala ile upu ale atua malo na finangalo fia lava fo i failo atu ia ve vo lava nei le tatu wala anta por nei foi ministry Global Kingdom TV ia o fa pena ona fa e ai na tuai ia ma fa sana lawa to lunga le ia le tato po kalame ia stofi me ia to ftaito tasi fa taila na ona ia pasta mai poreta mal futua ia Sara ia le nei o nanga le fa tua o ia so se ministry lava so se a lava o ai lo fa pena o lo fia mo mawina le tala le ia ala i lunga mo lunga le ia lo fa pena o na va no le nei lava TV e au ona ai mo o sa mo ma le tunu atoa i le whalau te leina o le tala le lei. I le foi la fia o la le toi wha aruina se taimi. Ai ha tele se taimi i tātou tala noa ai. I le upu o le atua o le tusi le nalo mau ai tātou mta upu o le whata oto. Vai aso le tātou tala noa ai. O le whata oto i le fua o le snappy po le mustard seeds. Ia le nei lava ia so le ukaku kalangoa. I le mea ka o le 11 po o le east, i le mea o le ingoa le loa umai larolangi a koa le mea lea. O mawawha po la le mea ka o le east. What's the east? What's the 11? Ora, ai ke o ka koe mawhau ia so lafo i ngai o kako tua a ma o tau mātua. Ia, e close ai le upu fo i le sa ko whanga o le mea ka o le masoa. O le masoa la, e pe e maua mai le mea o le fu o le vegetable fo le kako o le cassava po le mangioka e olo ia o nga trainer ia ko ala le suala nga o le suala nga e mai e fai e le kuka e pe fo le sika mai mea ave i kong o seki le kuka mai ke le ko fai fa pa mea uma fa penga ma wo fo i suala ngiu tuma lo nga la o le kasi le compound ingredients you can get it everywhere. It's a substance for there. E fai ai mo fa o nga ia kako kuka. Ia, o le peila, o le neia fiafi. O lo kala ngo specifically fa to oto there. I o Jerusalema. Samoa le kala ngo ai. Poko kuila ma Hawaii ma Australia. O lo kala ngo e winga o Middle East, Jerusalem. O le akungu o lo fa penga o nga fia ai falawa yaso uma. O la ko mea aia le needs to present the bread all meals, every meals, breakfast, lunch, dinner. E fa nga le falawa ai mai le mea lea. Ai ai la ma le falawa la lea. Ma ko le foi la o sa mo se ku aku le tika mai mea lea. Di ka kom ka o por nge fi wa lo ye foi la o nga Yesu me ka o le fa fete lea po le is po le 11 lea. Il neta o pelo tala no ai Yesu e winga ile mea whawhewhete a satani po le winga o sakangi le mea whawhewhete lea. Nea o lo kalango Yesu i le mea lea o lo whaatusa i aile maa lo le atua. The kingdom of God is like the east. So a kako koe ni liula a ngofu kako ma whaise kako whaupunga whamai. O le maa lo le atua o le maa lo sakang. O nga lefi tau i aile o le maa tei o sfutolu le korkoru e winga mana o nga Yesu. Ai o nga Yesu lo ka ue foi le isle pe la patai e la ofresaio ia kanga ka uma e winga la ofresaio ma la tusiupu e winga ia la ko ka upu e pe olea e pe fale hanga ai ma ka upu le Yesu ia e le winga la nga le isle ma ka lo le fia fingi ale winga tonu le isle ole
ma lo o le tua. The kingdom of God like the east. Pero le vaya so que en eva mea le ma lo le tua. Ka fa ku sai eva el ma lo le tua li pe ke le ko mo yong eva mea su. Ya o le ala fa ku sa ku le fu or sinapi. Po le master seat. Ka si foi langa la or sinapi. E yai foi longa fefete i kong. A e kango e vili le ngao. Ku yai ma le master e vili vole le fa ka se ai so mo singi vili me ai. Ke kango na e vili at le mu i le ngao kong ole me ole master nga le o uma ke fa ko fa lo ke lo. Ole ke le ala ngao pe rita, ole ke le fo ngao me nei le ala alwif. Ai fo mo ile. Ka ino la ia. E kaunga me lo kalango Yesu. Fa nga fo la Yesu lo opten ni falatino physical items. Ina ia fa ai lo ai me moni au le langi. See, that's what all the parable is all about. He's talking about the physical sight. Me oro ia lungal fonga ele. Me oro fa nga anga ai nga kasi ya so uma lo langa ngai. Fa ko anga o seeds o plant fa nga Yesu ai fa ai lo ma Yesu. Le me ka ole ma lo le tua. Le foi la ngai fia ficha moa. Aua e ke loko vai vai. Ya e lokele. Ya inga i mele leile makifika hoa ko ya ke oringe fiafi. Ke ua pe, ia wino fo, mea nga ia. Ia, wow, a whakanga mai maua, talo le nganga o le li, iwe soani mai kaku pukalame. Inga i kaku inuti mea whakasi nge fiafi. O le a e le winga le nei whata oto. Whai mai le whaka oko, se i kango i whaitau. I le whai upa sifuru tolu ngā le mātai o sifuru tolu. Whaapero na whaitau ina. Sultoro tolu ua fetala atu e ia le tasi fata oto ia te ilatou e tusa le malo le langi ma le mea fafete na ave e le fafine ma tuu i tonu o le falawa e tolu tumu ua oo ina fefete uma ai le falawa maka tusa le malo le langi ma le mea fafete i titi na tuu le tina i te tono lana palu ngā whao maka lea, o whamai e kolu, e tonu tomu ua kūmua i ale whanau. Sāmo, ia lea nama whika kalangwa ia tātou mani e fiafi. Lea ese le songa ma se winga whale nganga o ngi parabo. Whaftai le tua mo, ana whatai ta inga ia Yesu, o e pe unkau se fia. I le nā taimi, ia e iei mere leie ma whaiwa kāku kalkalanga o inga e pe o le mea mua. I ka kau on kako loa, o le mahalo le atua e pe o le fefete lea, o le mahalo le o le atua na fio mai Yesu ni reifunga ele. Ma whaatu ma wina, ma au mai le mahalo le atua, sai le lalo langi nei. In that time, the time pass, o le dominion lea sa ia Yesu o le earth. Sa ia Yesu ma o lantara inga foi lea. I the mai kona ana i o i Galilee. O lea nga selected aere ko o se furu rua lea. Inga ia lātou whārau te le ina le tala le leo le mālo le atua. So whao ngā haina Yesu mene whalau maka o le water, o le vai, o le salt. Le fuku ka whao ngā inga Yesu. Le nea fiafi le east. Ma le tinare le irongo winga. E iai le au ngā ma le tele o le au ngā. O le o mai Yesu ma o mai le mālo le atua. I le neifunga ele lawa ila ngi i le tuta matau o tamai Yesu e leo koe ina longe ala le mele waku le watu mai le tala le leo le maro le atua yo tātou loto mo tau filangalo ina ia tātou whaawa wina lea tala le leia Yesu Keriso ina ia tumu ai le lalolangi o le me foi la lea ia Samoa e whaapea se langona i se manatu mua o le au ngā le fefete. Ina ia whaalau te le ina le mea. O se manatu mua mo i tātou le mea. O le maa lo le atua. E a mata mai se mea i titi. Ai hiu ina whaate le ina. Amen. Ia, o le maku mua ngā ia po o se la ngona ai le nge fiafi. Le anga le mai o le atua i lona nganga pa ia o lana tala le leifo i lea o le mele na fio mai ai o ia ina ia
ina ia whaongaina mea wha le tino le nei, e wha matala ina ai le malo le atua malo na whaongainga. Rongoinga, o le tupu o le malo le atua, e tupu pea, e tupu pea, e tupu pea, i lea sanga, i lea generation, ma lea au ngā tupulanga, ma lea nau tupulanga. O le tātou ngā ruenga, ma le tātou matawhai oi. Tātou te whalau te le ina pea, e ala i le tātou tala i atu, ma le tātou whamanatu atu, o le tala le lei. E le tono inga le memo mua, e a mata maia, ise, mea i titi. Nga ia kam ka upule, poin mo mua le ka kalkalangoi. E a mata mai se mea i titi, ke ia o ina, whaatele ina. E a mata mai whapenga, it's more beginning. It's a little thing, but will increase. Yeah. Ma whaatupu la ia, ma whaalau tele ina. Pea lea, le maa lo le atua. O le maa lo le atua, o wangi whangarina ti tātou Samoa. O eo le ampasa o le maa lo le li. O eo lau muli mau le i le maa lo le li. Ia aua ngi i mapu. Aua ngi i mapu. Ai a maka mai whamaisi mea i titi. O le yisi na tuuina le whawhine i te tonu lea. O le palunga. O le mea le whamai e konu palunga. Ai kasi ale mea lenga kuu ia ia le atu. Le na tu ia e whinge lea lea. Le mea whawhete ina ia increase se mea. So me voi lea, le maro le atua. E start from the beginning. Whe mea ngā amaka mai e. Are ka mai au e ka le sia pole au ka mai so lea. There's a gona at Galilee. Jesus selected these young disciples. 12 of them. Ngā amatalia mai ai ma. A mata mai ai o se mea titi. I to tonu le palunga. Ia wha mai asui a mata mai whea. A mata mai te tonu. Liki o wha mai a. Tō wō aku kāra. Ia tu tala lei. Ia mua i whea. I Salema. I Taia. Samaria. Se ia o atu le turu inga. Ai vai. Wai vai ia o ele komanme lea nenga ku inga aku ele atu wha mai a. Ia ako wotala. Ia kulmalo le atua. Ia a maka i whea. Ia a maka i Salema. I Taia. Samaria. Se yo o atu turu inga le runga mata se meti. That's what the yeast was doing in this flowering, mixing flour. Le palunga le falawa le sa ungi lo makua le failang kaunga falawa. Fa mai la ku waku rona ye marka mai mera titi lea. Inga ia avea ma se kaimi fa karikari ai. Ia ole a o mai ai ma va aia se swinga kele e mata mai ai se mera titi. Iona sola i titi. Lea uka kolo umal ngā kala. Tō sa whonu lea, suru lua ngā suia umai mea uma, whaavai o mea uma lalangi. Le lato muli mau e winga le tara le leo le malo. Start beginning from a small thing. Yeah. That's a maya ne, me. Point sunga ka kai. Hallelujah. Viele. Tula la fiafi. Malaya matongo fia fa le sunga teita ni tula na fiafi amedi ya moni lava le sa noanga sunga teita ya mata mai lava se me titi. Amen. Praise the Lord. Ako kula sisi upu ya mata mai se me e pe ba ai fa ta wa aste ai nga kaunga. You might look at it as pathetic, useless, but it's important. Kusa eke ba ai eke le mga umia. Ai munumuli ani. O mene te mana umia. Te wape nā le whiauru mano le atua. Amen. O le maria voi la le tala. Pai ki kilo ye. E sao. O le whatu sanga le tatua li whaola o le mano le atua. It's not the flour. You know the flour maka. O le yeast. O le mea nai mafua i ona fefete le flour matanga i whatu se. Ai ke kilo vola ia. E le va pe kule yeast fa fo. No. Separated my le flour maka inside. E grow the yeast. Pe anunga se kuko kon flour maka inside. Yes. So ai ke kilo la ia. Le upo le tuas ka mai upua. Pe no fa. E ke vai mawala lo ai, ke vai whakawaa ai, ai nga. You need it. You might I don't want it. No, it's not because you want it. You need it. Yes, you have to because you need it. We need the bread. We need the yeast. Hallelujah.
Well, Glory. me verfalao. Ele falava fa Ma verfalao ai roi ngako. You need the yeast. Put it in there. Amen. Hallelujah. Iele ri. Ele tua. A mata mai I se mea I ti. Ai ke kiro foi dai. Ka mai yeast. E ko ye. Ire ke fo. Yes. What the bigger the yeast, the bigger it gets. Yes. The more yeast, the more bigger it gets. Pero kada fakusa nang fai ko le kamalo mana kari. Maoro o e marvale le. Le kiki marvale ala la kalaka. Ke le marvale le lawa. Atu sanga ile atu lo maftanga. Male atu. Ama mao lo maftanga. O le titi fona lo maftanga ala talat. O le mausali. Marte le fo ina lo maftanga di. Hallelujah. O te ai kiro fona le kala le. Yesu. Ma koe va ai fo la ina statu faula. Yesu. Pesa vai mo lalo I tangata. Who is he? Salea mana ia I tangata. When people were hearing Jesus talking about parables, they're like, ele ngaka inga ngefu le parable. Ai ko ngefu who is Jesus. Yeah. Teacher kama. Teacher Kama Maria. Aki kila lai ai. Akala inga kulai. Ka ka mo atheist magaka. About Jesus, that all we know Jesus. E loa le Yesu. Ai maku mama, maku fakau ma Jesus. E lo se akali le kua. Para ke kira homa le yo nga to su no mau masan. Le mau masan. O fo ina mai le tua. Na lo to. Yes. Ka kola le o ka ku fa ku kua. A ke kira wala. So munga kala le kau fa ya ku le fia nei samo. Vai mo la lo ye isu ke bisu. But we need Jesus. We need Jesus. Why we need Jesus? Because the message that he's preaching. Por fe aule ta mo moli mai Yesu ke biso. Na Yesu wa tato wala. Yone na sufa. Amen. Yone na sufa fe po. Mai. Wa nei le ala moni maleolo. Ele ma fai. Atu se tasi. Ele ma fai. So if Jesus is the door, then we can't go in the kingdom. We can't accept the yeast if we don't accept Jesus. Ma ai ai ka ko fe. Ka ser ka ko fa upu. Yes, yes. Ta ser ta to fa upu mo ka ko pa tula. Ateliera na nga. Yes. Sa wate vai manatu ma. Yeah. Vai mo lalo. Pete vai si meititi. Yeah. Asia. Ona tu tonu le atua. Me tupu maula malautili. Mas como ifaku wa akoko. Yeah. Fa kandi la kai ona faku. Yes. Like last week. Ora me na yala. Basta. Ele faku sama Yesu le malo limited. Yes. Yes. He didn't say, "Malo le tua ngaka." Ai kilo, o le fa tu sa me ta tu li fa ona la malo. O me e grow. Yes. The king. E tupu. Tupu la yepe. Ai kilo ngi fo yai. Kai pei ya o ka ko. Ri ya so nga ko ku e li mala wa fingi no ngalo ti. E o folo loto i ngal wenga le tu. Yes. Sa ba ko me di male. Ya. O fa so fa o ke le kwa lima. E ya ka me no lang. Wa ku kusa do lima. Ai kilo e tupu wa ngal wenga le tu. Everything God makes, it grow. It tupu. O me tangata fai e tupu. Ai leanga. Yes. Tupu e le ofi. Yes. Vai polar ke le ho. Fa o tangata. Yeah. Ko me ke le lo malo. Yeah. A o nga kumu. Yeah. And if I may to my father's house, there are many rooms. Yes. Ma na ia tato. Ma na ia foi the point na mai foi ia ta mani tu la le. Start from little things. In the beginning. Yeah. Wow. You say God. Kanga fa akumulo lang ka mai mea. Awo ke fa akumu me la po. Started from Ka mai mea.
Amen. Hallelujah. Ya, o te wate sore. Ka ua na mele ka ua le sunga le e te taingi. Inga ia awangi ukako whakamala le amatanga o me laiti. O ngi au so. You know, people were talking about them. They are fishermen. They are from somewhere. O ngi so ila koe le aingi standard i karilaia. Yeah. Le lopo whenenga al pawala o mele whai o le whaangoka. Ia ma wheo i solo le ngu o karilaia. Enga choose mai e le atua po Yesu le ngei ko se fululua. A maka mai ai lea. Tala ingo le tala le leo le malo le atua. Se ia o ina wha tupu la ia le malo le. Ke lo enga mo mua perfita mai la makanga. Whamarikala isa ia whamaya. O lona malo foi. E le wha i titia le. Malo. It's keeping growth and growth and growing. O le whana le i kako kilo. O le o lau o sia kako wala aulia ma sia kako ngaluenga o lofai. O lo kako fesosoangi lea le whalau tele ina pea o le tala le leo lona malo. O ai a makamai. A makamai a ka ua. E a matamata mai a lo ahinga. A matamata mai a i o tua oi. O wo se i o akua i le nguu ma le hatunu. Whapengana le mea le ma i sufa mai a. Sika mai mea lai kikia le nga ave tinale i kongo le palungo le whalawa. Ai ua avea ma mea ua fefeke ma o tele ai muka ukele. E lefo ila se expect sau se whalawa i whafo mo le oven. E sau o la sika mai mea. Langa fo i lewa e loa ea. Lewa i ai le malo. Lewa i ai le east. Lewa a maka o nga grow. Polonga lua maki fie shea i a kako. Le malo le atua. E a maka mai tutonu. There was in the kingdom of God, like the yeast, this lady put the yeast inside the flour mix. It was put inside. Ele ku oi fafo. Nanga aku fafo ele work. Ai aku ko kom. Mana mia nato. Ia ona work rola ia. Me foi nga le kama lo fo ile nga la ku ya Yesu ilpo. Nikotem. Ma Yesu se angale yake oe o ke roinga angale yake oe atua ele finga fai ngai me fa fa nga o ke fia lo le malo le atua ma o fia alu le malo le atua how do I enter the kingdom of God of America la yesole o ele el fai pule ali o ko le kuskusia ni me ar ka ko ngu ma ka ko upu ali ma ko staringa ko spa ia so ma fa me fa fe showa o mera Yesu a le toi whanau fo wina. A le toi whanau fo wina o tau. Amen. O le hale me le kalangoa Yesu. Le kalangoa Yesu from inside out. Awai po le anu sapala ia o ni mele lei. Lava mea ai. Ave male milionga ka ala le kangaka. A le suia maya kong. That person is the same person forever. Lange le ye swing ola le upu le tua po le isle the kingdom of God. The gospel of the kingdom of God. Lenga avato le finger le tonu. Tonu le palunga. Inga ia sui sui mai ko. Wa mani kero kanga ke mita ku yai o ia le ngai mita le rusu ka usanga o langa ia stamilia. Le ai ma se me suia. Ele ai mase e o ia kala le suia o anga le suia o le kala pelo fo ia mai na makanga lima suka la e o ma kamia fa ka pel o la fe le lopo le ale me to and fro por nga uparang ele lopo fe kongu me yai a fe mai Yesu o le ma lo le atua e pe o na tua le fine le isiko kongu le palunga e a mata mai tutonu. Awai la nga haile fingile le isi ko kongu wa ka ngolo fingi fa pulo wa umang fe el palunga fa pulo e ke lo el me ku el fingile ave ku me ka o me mafana fana ina ia work together nga increase le o le vai o le flower fa mafana fana o le temperature poku le inga ia ave so ya kunga o iso se mai palunga fa pe to le lima wa started from within. Ole o solia. Angale suia mai ko kongu.
E le kai o ngā o mai kala le ia kako. Va aina ma e whai kau mai kango stari soi fuanga o nei au auna nei, o ngai au soo ngi. Ina ua whaatomu ina la lona au soo ngi mai tutonu. Le ista le atua wa ave ia ile malo le atua. E ana le ile talia ino le anganga pa ia tutonu. Mai va aila ia whelua inga le rarolangi a koa ko sururua le. Just only 12 men from the corner of that Sea of Galilee. No, e sui a koe mea Wai mai marika naka fo ile sa le yanga sa eva ai aso la. Sa iai kengi. Sa fasika ngaka. You know, e ke fefe ba ke kilo ko va pe so sau ai. Ai koe va ai e wo suia. Arve City. Fa fefe sui ngaka le. O le kali. O sui mai tutun. The kingdom of God, it's changed from inside. I kali ko mea sa lo Yesu. O le mua na fetalenga Yesu malanga malilenga nga ua tau no i no ka lefa mea repent. Yes. Ya lo nga ya ia sui ma fau langa ia ile mea fau le au mai. E ka nga hola ngu. Ia fa penga o ngali liu ma ko ma fau. Ia sui loa, ia sui le si. La ngona fau ma le si manatu fau. So na vola you repent. Change the way you think. Yeah. Me voi la lea. Ia kako tilo iai. E mawhaia o ngā sui le kangaka. Yes. E mawhaia o ngā sui le tū maleanga. E mawhaia o ngā sui o wā lava pokalame. O mea o le ngeila lo rangi lo whapenga o ngā tau mwhaia whaa. A leanga ina aile malo le atua. E sui atoa. Inga ua a maka mai kukongu le mea. A maka mai kukongu. Ke lo le falao al mele wa o shaka ki fuinga luenga lea you know baking stuff e po le ale ko inga falao maka ngai fea o nga e avea ia ile mea lea e kango lola ia umanga palu fa pulo fa kari mo singa i ku la ke va ia kunga oka se mangai o feki ile ngaka i ngalo lo ngau ke fi va ai pe ile ila ke leo flowers leo grow leo maka mai aisa langa i koe alo kango lo ku o nga male a mainga mai fafu wala o se falao oka le mai fa penga foi la ko le oportale leo le mai lo this started from within no sunga it always from inside o merkala Yesu Nicodemo ali koe fa nga fo winga o ile vai male nga see the water and spirit. E kere mawhai o ngā e loa meo le mālo le. Whape ngā foi. Mā u foi makako uma. Oe o whape ngā o ngā maua le vangoa. A le wha ngau ma le a maka mai kukongu ngā renga le isle ya kau. Ia longu inga ngā ene i. E le ia se istu pa uru kukongu. Pe o le mea ngā kele mea ngā e ngā le sukar mea ngā e ave kongo ka flau maka. A le ngā mā sima. A le mea kaunga ave e i mea kau lea. Leavened bread. E le fish fo le fa mangaku e Israel e ka le unleavened bread o le falawa e le fa fitin me vo la le e ka ko lo samo pe ka ko ki fai mai e ama e longo fia ka ko le kangaka wasui from inside so what is se hanga si kamal esse al savali es wa esse al savali stofine le o va ai que sta la vole wa suya ko ai alvisidi fe mesume it started from within inside fa pe ngal malu le tu ma ngai le wa ma fisit am na tu lu le ka vi yere le manaya amata mai tonu o fea yele suinga sili i lo langa ne amata mai tono la inga yes amata mai tono la inga e amata mai fo i lo tangata pe ona tamu moli atu e le sunga teita ni tula la fia a walu le sa no anga le sunga teita mana ye yo nei manatu fo ia na osoma ala i de tato maule tamu moli o fia agora na malo the kingdom pro ai titilo por isa mua i le tanga tasi ale na sau mar fia agora malo
I le lalolangi Ato. No, Iesu ke visi. Yes. Yes. Ai ki kira whala i e. E le whamenga kwa i asu le yeast. Ai ki kira whala mustard seed. E le Just get it one one seed. one seed. Kasi a le nga sauma pia. Ai ki kira whala i e mana o mia la Iesu ke visi o tāua. Ka whiwhia na o le yeast I o whala maka. Ka whiwhia na o le yeast le I lau neighbor. I lau ngā ruenga e ka le sia. Ka whenga o le malo le tua I o. Ka whenga o le malo le tua I. Ka whenga o tonu I. Yes. E mana o mia ta ua. Amen. E whaia le ngaruenga. Ambassadors. Ka whenga whai. Amata se mei titi. Yeah. Pero wha me pasta. O le ka mo ka pasta le suinga maali e. Ia. O tangata. O ne le tu maua e se tangata. Amen. It's one thing I learned in life. Not everyone will be the same. Ka ilo ai o ia wa ke la ska ka ia ki nga ngai lo sui ano manga o le anga so lo wole ang o lo sui ano ala fi le anga me le anga e ko ila lo di nga ano o le wang ka sui a vai fa la swing le tu o tato sui esta me ele va pe la pa ma le langi ko ulu ki bunga te su ye no e ma fai anga su no tanga no fa no upu yes e ma fai anga su no tanga no wa ke ia wa ala marka ha kangi lo loko fa kai le salvation is everywhere yes no matter where you are e o le kaimi o ver kaimi no one knows the body of time But if you see time, it's like this. Hallelujah. E maku maga ka kaimi. Yes. Ai ka ua kaimi, e a ngar kaimi. Amen. Hallelujah. If you were kai, ki ruma kaimi. E ka ko kaimi sise. Yeah. Kaimi wa sao. Kaimi wa le mu. Para ki kilo nga ye fo. That's a yeast as well. It's time. Because if you use your time wisely, then the kingdom will grow. Amen. Afa ngalo kai mi ngai kara ngoa ngai ke kui elis ka kau ka la ir malo le tu o le malo le tu ma ko ba ke kero foi ye de ngam ele ma kana ma pokara sama fa so mal pas mai ele le ku esse kamane negative side or a positive side ye amakali la As a zero for on yeast. Yeah. Remember that devil has the yeast too. Yes. E jij voor de yeast tot ke apolo. Me fa fitte sa. E voor me fa fitte sa. Hallelujah. Makaulia. Awang ngalo ya so samo. O ka ko por kalang. O le ka ka uplift the malo le tu. Amen. Le malo le malo malam. Amen. Awan ngano ya tato. E lo o moe fo le malo le polio. Yes. O le ala fo le malo sa ta. Yes. Hallelujah. So se mea ka fe ke usan. I will tell you the devil has it. Yeah. Amen. All the brands lo e ka ko Christian. Ba wai wo ar kus pa yo er kus pa er ke apo. Wo ye fa fia wo ke apo. Wo ye fa fia ka la yo ke apo. They have everything. Aisha. O ngale ka mo fai fo inga ye ranga ye malos. E fa ku me nga malo. So be careful. Yes. Be careful ke we fa nga lisi Easter ke apo. Yeah. The mother have. Makaudia, so se mea expire. Yeah. Vai lá que vai falar se mea expire. Que vai ka barista que apolo fai fala wa ko ai nga ai ko ya oi ai ko mo fanga ai ko mo ai oh so nice I was my pasta I was my oli I was my lumbu ile Easter que apolo. Ola Easter que apolo. Não ko lo sa mo fale anga lo fale anga. Peole me mua nga o ka kai kup fa ka fa kupur masinga. Malisi. Lisi usata. Para ka ngora fa nga le histele ko. Yes. To tono lo ainga. Positive side. The positive side. Tono lo ainga. Lo nga wenga. Le kalisia. Not everyone comes to church. Yeah. Has a yeast. Yeah. In their heart. But at least they can fight oe. Oe ngai loa lo fa ma losi lo testimony. Yes.
o le yeast nga pa u ko loko liska Yes. wa kelanga o fa na inga kele foi nga me nga sui mai testimonio ka fa mai o la kwa ke ka fa o le loko le sia wo That's me. ai ke wa tas ke le o le message o le team o le o le aka su ara nga mafu inga o ma wa fa la kanga you know o le yeast is nga lue ale tu so se me mataulia e nga lue ale le upo le tua so se vaenga pa lo tele na malo o vaenga la na ya tu no ta to le o malam lamo ta u ta ta ke usan ma kam failo ia mo mol dia fe awur mano ina pa penana tupu maula mana tua a mata si meiti Olo fai me le leise tangata. I makwa o ia e whakauwa. But it means so much to someone. Helping someone means so much to them. Ai ngai lolo aka. Olo smile ai le kai au. Wa o pasta. E ko marco, ingo ko inga kuka. Ei. Ele já chama afia ko ai manga venga makasi ona le. Le vanga sa ve o marco inga. Ke lo ma unga fu ala fu fiare. O ma unga fu aka ma yo so para. E ma wa ko aka fi ka ma wa ma ma vai foi me so le o e la para langi $1 million. Do you see any temptation there? Oh, heaps. Heaps of temptations. Many manatua Samoa o lo ya ngai peta to fa fitauli. Yes. Ma lu taunga lo langan. Amen. Ai manatua. Ase te fe au ta u fo ina po se to fa manatu tu ko na ar ta to po kalame ni to la fe ko siaki lo me fa fete ko check lo yeast. Yes. Because sometimes ma ka dia ni ka kai aka mai smile mai para ma ko I pero ale ko ko loto ele lo ya u le me nga ko fu e ngai kai mi lo e pasta lo me ko fu pasta we all have different journeys in our life. Isi umaka ko fulanga I te ka kusavalinga fo lo langa nei. I le mafaya ngo laku aru le leina pasta. Pe ko vela ni peka e ke kulo leina pasta fa sala oi. E ki ka mo e oi lo leina. Pona ma nei fo ira tato fa so. Ba un kasir fa up. Anga wo pa le upu le to tono lo. Amen. Tupu yo manaki. Hallelujah. To fa fan oi lo fulanga ko siaki lo ainga. Pole ale yeast, pole ale fa fekele ke fa nga. Mama na tua la fa mai le tala Yesu Kristo. Ira na auso. Anga le fa fekele nga. Ia nga. Negative side. Danga ka ko kara ngoa de kausanga mo ma fa. Ma Yesu ye fa keke ile me fa fekele. Sai o mara tu si. La fa sai mara tu si. O teachings. Ba ai doctrine, ba ai teaching. O sei na upul malo. Ke wa ia ai ko sala moi fu pestasi o ma wona na mako wo ele lokunga nga mai la ko kala inga ko e pu kala meriuf koso a kamanga mai le ya kamanga ke o papa kiso ko ya mga friends o fa ya wa ai la ia matala Samoa le tio fo Yesu ke visorta to ali faola lofa e longo mai tatou I lon fea o boko ke le profeka yo e kaimi ya nga ko fa fonga fo se mo ma stasio ma fini lunga ka ko matano mane ya from sa tala wa from sino mai o Samu tatou fa yer nga luenga mane lofa I wale quickly to judge tatou no fo fa metara tu spa ni yoane ma sa tano tofo ya tatou mo tofo pe mai fea vai mo ai au fo I fa pe le me moni le vai mo pe sao ameni ona wo kele fo ia e tangata fo pe mana tua o le ai como fele le malo poliu ele petia le tatou malo manai le fa so lo tatu maka upu to le tatu tar noa
se me titi Yeah. ma le a mata mai I totonu ia to lava no mule le sunga le ngai ngona tato Tai. ia tua Maro maro le ngai punchi ya mai ngai le songa le makifika ngoi ko lo ia nga umai rola yo le sila le songa mai the kingdom of God works invisibly. oh O le ngaluenga o le malo le tua e whainga tā o nga e nga kākou wa aia. No, e le loa. A o poingi e lufa mai a. A o le ngaluenga na le isi e whai I ka kongo le wharao maka le a mai a e slowly lua pe e wha secretly malonga kolu e silently. Mea Mea nga pi e whai nga kā nga catch up I re ko kelo ka ngaka le masa leo le malo le tua le anga foi le e whai nga kā le wa ainga o mata whaatino se I wanga nā ua start from inside out o nga e whako ailo hinga rola ia ma e visible linga mea o le malo le tua la ere kopea e whai nga le tua le mea it's slowly ele va pe va kuro le isi kong le falao le parunga falao le grow long le ai ko kong like be ka wala na o fa ka kari singa kaimi you have to wait patiently ya so go sai you know ya ke oil menga ya ela ngona e ke fia ai le falao le pe avenue ka ai me le process e ka unka ku ya o ngan wenga na ya le isi kong fa fala makale fa mai ko secretly le ai se si o vai ya ku ngo ku se isi kong fala makava ku ngo wanga yoi mai fala o ku wa mix you mai fala maka wanga yoi mai fa pe le la po it's very secretly ai kilo kwa it's growing it's growing amen amalea sale e kero falo kwa o isa leo le ise avaku kong it's silent aki kilo kunga ai sale ele isa leo al makwa pa al meresa ke le vo isi mea o makwa ke le a leo ale mase me osa wala po wa pa le leo abidi ale mase me okup praise the Lord le isle the kingdom of God, the gospel there, the kingdom of God. Silently Te me ku ai kongo me ke vai akua se pe ia ele o ango mai ale ku wa ku ka mai I se le kongo palunga le pe ele ango mai ke vai akunga is silent as growing and keep growing and keep growing fa pe ngana ngalue mai o le malo le tua amen e fa hata mai Yesu le isle nga ave kongo tinale kelo angale ave kongo tinale ele ai se me ku pu flau makale e mate ya I flau makale ma ave kia isia wale ma fai nga kuka inga ise falawa fai ise kuka isia banga wale ma fai onga multiplier flau makale le mele isia langa ile o yaile is ile o yaile le upulea le atua lona ma lo ko kongu I paluma le ton ko ya secretly e fa pena o le upole atua pe fo ile le fa mai o le ve ko ka lo o sa so mo se mia pe o ka fa mai e na tia le fanua fa mai o le beo wa mo se tasia o nga rola ia sa o manga mea mai le kau fa ka o le fangua le nga mawanga o le ala ia le ka mau a inga I fanua le tol me va pena e fa pe na le palunga e a faina mai a faina le palunga le falawa mata ilea ai le me fayon ka ko va ya ko o fa ko pe kope nga yo al falawa makale a le isle wa ya kunga wa e secretly foi le o la wa ko nga yo mai e le ai e o ke va ya ko le si mingo ile si pa o silent I keep growing in flower le mala fa pe nga fo le malo le tu pe apa ula I ko ngi tato lo fa pe nga fa ngol mal fa mai a ka ko kalia ingala Yesu as my brother saying before a tato talia inala Yesu esuia ato ai I tato mai te tonu anga I atu I fafo fa longo le kala al kamale ngo wasui
Whaafiki ke rei loa. Ai inga ua sui from inside. Mai kau ki ngā pekeru. Le aila a uoki. Whaau lalo lo u. Ili whasa kau lo whakasia umano matai mano wali. Si. Wa ile kala ka ngaka lewa. Wa maka ngaka ko lo lai. Ma inge history male fioki el to sulu lua le. E kangi ai lo ta loto. Ai whaftai lea tua o nora la tau ngā ruenga. E ofu inga i o koutua au. La o mai tia sae la ko ngā ruenga. Ai specific pe on kaku kalongoa le tos furu lea. Change the whole world upside down for their lives. Esa langa lenga maka mai kukong. E foi lale, e whainga ka foi o ngā karia inga e. Amen. E le lalo langi ni mea. Langi invisible. E invisible. La e el mga kapera o li ia. La e yala ko mga ko le malo le isala eru le e talangoa Yesu sometimes. Le malo le tua e sau ang mai le langi le ni isala eru. Ai le ele fa penga o le kalangoa Yesu o lo kalangoa ia te ia mana na upu e fa penga o nga mua kalia. Ia o nga yaila swinga ko me pe fo nga o nga o ngia fa. E yaile tusiri nga al matayo o le kolnito. Fai mai. O i tātou uma o loo wa ai tātou i le pupula o le ali. E peise i se whaata mo tātou mata. E le ufitia ua li ua i tātou ua fōlinga i ai nai le pupula e o i le pupula whaapei ona mai le ali le nganga pa ia. Ruko nito nano ka pe tolu suvalu fai. See, as we perfect the Lord's glory, reflect the Lord's glory, we are being transformed into its likeness, and with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Te vaina ye. Ao inga kako loa le malolo le tua kongu ya ke kako. E wha ngau mai i tonu tātou. E ma whai o ngā kako wa iaku le mamalu le tua yaso uma. Keep close to him. Whaalaka ia ke ia ke lo le kele au whaalaka o ke lo le simea. O mea uma le whalao maka uma e influence ma tatsa le islea. It's going to be influence. It's going to be growth. Whapenga whela la muri mau. O le awhea me o i la muri mau. Ia kasi ngā poinong ko. Ma le poinong a whaama ke fia e wholea. E mawhai e le mālole o le atua, e affect the kingdom of God, e mawhai o ngā kākoua, mālama lama o mai hai. Aisea, ane o whai e suwa ka inga lis, le whingi, whalau. O oisa la elu, e le kukan ka māloa, kuka whingi. E whai e whingi mea ai o le ainga. Ka māloa ia o whai ka, kuka mai. O ngai whingi e la nea wha o ngā i le whingi. Inga a mai i le haka mo i kākou. O se meka o se au umnanga. Aia, o le mea mai o le mea lea. E le mawhai o ngā kākoua, nā tia le mālo le atua, leanga o lewa a maka o ngā worldwide. Le wa maka o ngā kākou wa aia le rau rangi a koa. Wo yei le swing o me, e whafkawai le atua ngi me wa technology. Me yo artificial intelligence. Leo mo fai on kako mo ya isi mea wa kau afete ke leo kako o lang on o fa nga se isi ai fa tai le atua wa mai isi mengi e fa pe nga on fa lau ke le inga ko le malo le atua the worldwide wa ko le sa pa ku ka nga fa mai a wa tumu na langi le malama o le malu yova e fa pe o na ufitio le rikitai i le suasami fa fe on kako ro le wo kako wa ayu kako maka. It's you and I. The East is in you and us with my brothers. Fini. So me foi la lea. Awange e peong ma vela tai ia. Awange e va ai mau lalo ia ke oe malau muli mau mali wala unga le tua. You are the ambassadors of the kingdom of God. O ferme ngai ke iai. O ainga, friend, aonga. Ia whape ngā o ngā avea oe ma se ka ngaka roa
o lo iai se mori mauola po iai le tala le lei o le malo e mawhai ona e tu whaina atu i se tasi, i se anganga o hai e whaalongolongo iai. Amen. Mai pēo na ufitiere li te tai sua sami whape ngā o ngā tumu le rarolangi le malama o le mamalu lava leo Iova. E whape ngā fo i le tala le lei o le malo le atua. Mō kako umasa mo. Include us. E kako ke le ai fo ile le a mera lenga o kako wa ya awaingi o kako pe o vaenga le a for sayo mara kusi upu e fia mara malama kanga le malo le ai pungi ka mai le malo le tu kanga is foi kai mi pe wa ka ke le kako po program religious program ai la kiki kingdom program o ngale lo le kanga o la me fai fai ka ko religion pe fai me malo le tu wa me foi le wa ngumi fa kasi fo e kelo kanga me o malo le tu ma me fa le loko ma me religious you name it eva pela ba fa ku makala fa ui lo fuka ngoma lo ri lo le fa ye lo ku makeo ya ya o le fa mo malo le tu me uma even in the church o nga lo fa ya le lo ku le la tu fa sara la wina le o le tala tala le ya elo le pusi kanga ka lo ku fa yo isi me ai ko fa lo le tala le ku sana elo se nga lo nga le ri me le nga lo nga ka ko yeah, it is before you make of a pen, Hansi Kako made a fight. Chicago Wame. I fight Wakago for Pay Mayuka Koe, Avin on the Tala de Leo Malo to a found idea Calesia. A yesu coffee, a kako. Aye, you're not a Sakikawa. Beyond the line. Ya, the mayor of the PC for the mayor, before they make on E. I cool for San Lawing or Calali. Ah, sorry. Makua le fitau ya male pa lengi kusamale. The kingdom of God's message. Like the East. Na o ona ni fiafi. O kabukala. O ke fa singo a fo ile upure moa. You know, inga ia peyo nga sa ngwana na ia ia se mela titi le upore tala leo le malo. E te tufa ina atu. I se tasi, i se uso, o se ainga, o se auna o hai lava mana mia tamati na. We are the one. E leo koi whiola me le kaimi ngei pe telu ya kopo ma yoange o toma. Mama kayo o kako. We are the one. We are the disciples of the kingdom. You know. And we are the disciple and also ambassadors of the kingdom of God. So mangaku fal malo. Ai fale kiki kako mangaku fa ia mai ele upunga mala mai ka up. Pale kiki kako mangaku fale lotu. Wa kere kako mafo fa fale lotu. Ai la kiki ai mafo. Le kala ngo ai le loku I me ta o le malo le atua. Malana tala le lei. Me foi la le ang le lei Samoa. Na tu la na o le fiafi. Ia mo le nisi meo mapu kalame to toe. Ai Samoa ma ke fia tele e au ona tu yati. O e matu ti ala lofo yati o e Samoa. Awangi fa se ea ka ko le kelo isi me e wangi malama. You know, kele isi me ma ke fika ngoa ia ele o se mapi singa. You know, that's your ministry and your church or whatever you're serving there. That's your subject. Pa ma o yo matara no o ma lo le tua. Ia e nga fo mo o ma o fo ma ministry lo ma nga lo fo I mana o ne ia ma le fo de kalesio nga lo na o ma fo nga uma ka ko uma asia ia ka ko nga o me o ma lo le tu e ke lo mo fier ka nga o me o ma lo le tu ma ka ma e nga wa me la lo ngi le fa I le sa ali suia a ko lo nga pe ke lo fa Yesu ya pe ke so le e ke fa mai ya o ese o me o le kingo ri la sungari ke le fia o me o le la e vai la o ngo wasui mai ko kongu te tamaro le mai ko kongu outside e ele se picol mo mau ka mano ku makila kila ku fa mai sala elu ei o le mana o ile ngo fa ye fa mai ele o se ma mana ele o se ma ami o tonu ala ka me kiki u te ile le ko fa shokia le va ko fa shokia ko makua le ai le mana le Lea ile pawa lea makea e fai ile nga luenga le malo le atua fa kuku ile kama le whatever so kupe il malu ya fa savali e pipeli
o le tangata le na o le ona le tala le lei lea maki whai aku. Manifestation e o lea. Lea fo i la kau ke loai. E mori mau fo i ngā ruenga. Kala fo ia ma leko fa mai a i lato umo e fatua tua matali tonu ia te ia e muli atu fo i nei fa i longa ia te i lato. A fa i longa. Mea ia na fai o tato li faola marona o so. E muli mai fa nga ina i so i fua fa nga ina i lo mato wola. Pe ngo kalongo fo stasi time u fa nei ni fo o woma ni fo o ma fa na le mafutanga. Wala nga le kupu ni va venga ko ngo ka ko kalesia o ka ko lafa. Don't blame someone or blame the Bible. No, blame us. Why? Because we don't want it. Mo kena isi ka ko mela fa e kiki me malo le tu ala fe ko. Manga ko kupu va venga ko ngore kalesia ali Yesu. O e ma o ka se Yesu. Ia a maka mai o ka ko fa ia mai ko maka ko fa ka. We have to practice. Ai me foi le ngal kalongo ai le ma se fa ka. Fa mai ai Yesu wo ki fai amo fai ngai me fa singo ki ko ko so tu singa ma ko ia I ho ko wo fa ka ia fai o ko ma au ngaku tangata. Me foi la le samo. Le a e sa nga le ismo ka ko. Ke le swinga mo mai fa mai e a mata mai fa isi me titi. Ai ngata ile fa mai fa tupu mai le isi le mai tonu se fa tupunga te le male mata tia male fa la tele ina mai tonu lua fa mai a o nge nga e nga yoi mai le isi le fa mai e le va ai mata ai lo o ka ko maka ile reflect mai le o le nga pa ia tita to pe ngai mau nga fa mai fa pe ona mai le li ile nga la va ia lo fa mai lo o mai ka the worldwide nga wenga le malo le tua pe a faita to tia ma ko ma la mai winga le tala le leo le malo le tua so ka mi le ngal kalongo and we put in action ya fa se ngal wenga ya le ngal kalongo I ko fusu lo kalongo fi muswa kalongo ko muy al me kalongo ma ya fai tue fa malo si foi awia ngal le tua lo mako ngal lo ngisi foi o uso mga yo ku fa finge o la kala le lo mo fia le lo langu ka ko so o Yesu o le lo fa le si ya foi ku ele si kalingo le mo fa melo lo pa ile si ka le si a Yesu le ka le si la uri la yo ka ko alo vole la kalingi ho me ile si ka le si perfect a ka ko muri o nga Yesu le ka le si a Yesu le ko suru le o ka ko ro le wa mai fa ka inga le mo ka ko ai fa mu pere la mepa fa sulu pere la mepa ia ngau pe ku le isle ma wala le ma lo le tua ina ia I loa uma e tangata e tupu ma le ola o le ma lo le tua the kingdom growth the message of the kingdom of God fa mu ele tu wa kula na wa Ia tua. Ia se ia wa le fa fo. Ko fa ka kai. Fo ia de fa so le sunga le ngai. Ia le tua. Ao sa no le sunga le fa ngai pa sunga te tai ni tula le. Ana vo ia se manatu no to mo mai fo I tatu matau. Moni ma fa maoni fo ia sa noanga ma fa malo si fo ia te tai mo tatu. Ai to te tilo si tu o fi au mo tatu. You need the yeast because you need to move. Exactly. Hallelujah. Amen. Ele ma fai ona e mu pele ele east. Te mana mia le malo le atua ina ia fa pena ne minoi. Minoi. No pena ne inga lue. Ma tomo fai e tala ia tutala le malo le atua. Lisi foi o so tangata. Ona to telo tangata fi tar no ia Yesu. Ai tar no to le malo pe fo la to falongo. Pe fo la to falongo. Hallelujah. Ai mana tua. Tato te mana mia fo Yesu ke wiso. War tato wala le to tono le malo. Amen. Because you can preach about the kingdom and if you don't believe in Christ and if you look down on Christ, you can't get into your kingdom that you're preaching. Aisia ona tato te mana mia Yesu ke wiso wa o ia o le ala I to tono le malo. Matongo fiera fa soa. Sua le au nei.
a sa o le lei a mata isi mei titi a mata mai totonu na vai le transform le mua amene ele pe o transform tatou honga le oi le kau me na vet lo fali you need transform lo physical being the flesh ko ki ai lo magaka ala nganga a maka transformation o ka ka lu le gym ngana ko sisi mo kikili a fa fora transformation ya maka maria wonga le nga yo fit kele mau ke pai e wa fia u fit a mo vai la iska o ke apu e mai kai mi a maka nga pai e foya para swinga o le malo le tu para swinga o le tu o le wala le mu ma ko ele loa e ya sa mo ko ele loa happen ko ele loa nga we ke e fo we o sui son pa faile li ke lo fa makala lo testimonio a so wa ya so la ke fa ka pas ke le o nga ke li a ili ya ma ele se so ke pala ai a va transforming ele tu mai to ton o va le ma lo so transform mai to ton ele ngata ina tup ai tupu mau ma nga to singa mai ele si o tatou so tangata na ya mana o le suinga no we oi ona le masisi ki kilo ku suinga le me ki ma suinga le ma ku ma wa wi le e kai lo ya te o to a o ko ngai ko fi de nga o wi ro ku ba fi de ya ko fi de le ya mo inga ngal we ngal le ka le ya ku repetition na foi franca kala ngo ku siska ola ma ia kai ka wala ki me ka ke le ba venir mo ka ka le já fica luzes ela a mãe foi a caca o ora ko ka fi ora rafi assim ngana ele se swinga aí a verde o poletua foi mais e lo olang ina ya tudo ton e ku e fafu ele no papel le iste va ko suia yo of ya ano pa fi feke yo of pa manga yelo fali pa manga yelo kava de le moto ton on the yeast is for your spirit, not for your body, for your spirit. On the yeast wane nganga molo nganga ina ya tupu maola. Ma le fa lo te le tu malo le tu. Sui moi. O nga fa fe nga o malo le tu yo. Ara o ele wo lo malo. Mai ngo yo, ngo ya lu ave yo. Mai ngo o le yeast, ngo ya lu le yeast. Ana lo manga o ai fa kupo ya ana manga mi ri ska ka la ai pang kek ya ri ska ko yes anga ai so wis ya ku follow yeast share your yeast with your friends, your family, your workmates so semia pa sui mo sui mo sui di silu mo wa ma ko ngai sui to in ui ai mo sui o tau tala le oia me tasel me la suia para vale e tau tala le ya ele o sui nga me me sui o al kau kal do isi foi mo sui kau kal le ti tau tala le a ke le o lo a sau ko a sau mai ku mai fasi na me ni ele tu sui malia to maro fa ko sa mo malo fo ile fa atasi marita tu karame o norta tu time ya ai fa tai tele la sa mo ne mafu te mai i le tatu karame ko o le tu le nga fa tai ya to tu le sunga i la winda fo onda to friends na o no fo ile tu o penana fa atasi malu ka ku karame ya le fa talo fatu ia fa manuia fo ile fiafi le sunga fo ia tai fo ia pole atonu fo ia le fo ministry mai sini Australia sunga ia te al 40 fa tu ia Evelyn ma pesua ia na fo ile ka le sia le tua le i Australia ia malno fo halo pena fo ia uso ia tamale utu va fusi vai mal malo yoane fa tai le mafuta mai i le fo ia fiafi ia si o mato tilam tu fo ia fiu rasela tia ia fo ia aina pel fa tai le mafuta mai ia mai la tu umala wo sunga fo ia
Florence le nai vau whawhetai le mafuta mai sunga le whawhengainga ia poitoa pali ia vi ia le ali ia la ole fo i tai fo o niso tatou e sanga lui marisike i na futa sanga mai Wellingtone o ia ulale na futoa ia whawhetai le ma ia sunga fo i whawhengainga ia te solo inga ma whatua ia ma no faalu lo pena le mafuta mai o le fo latino elda latino ma lo fo ia suivo ga Global Kingdom TV o una le tua pasta vai filua e va savalu le fatua ia o lo fa pena o le mafuta mai le fiafi ia o le fo ia tari to emosi fa vitai le mafuta mai le fiafi ia ma to telo i ka ko to a pesta fale maiava ia sta si fo io tanto a ministry o lo fa pena o na lungo le tanto TV lungo le proclame ia le maola ia lo fa pena fo na e fatasi ne fiafi fatua ia Sarah Daniel Pureta ia manisio ila tau whawhetai lava le mafuta mai o nisi la tau la sunga tai whai o le mafuta mai tau tele la kouro alunga screen ia ae mole whawhetai mo le mafuta mai tai tele lava Samoa mafuta me foi manuia foi ia whai walo filima ma whiau mga ruenga lo toi a wale anga ia tu foi le sa patu pa ia le tua tau pa manuia le tua le leo mtau tai tato ko launga pa le vai aso ai la fai winga tato kalame se talo ya haleluya hasta ifu manga ko kalame mai o sini stadia lai mai 9 o'clock ya ya ona ina lo sa moa ona to live mai le tato ko kalame la volea au o de tato tele sini Australia ya a pe mo pe lo ko no ya mana ye fo ina tato fonga fo i sa no me fo ta ya wa ale tatou sike ministry e tau ina pamuia le tua lo whaafonga Samoa haleluya pai talo ma olunga lava le viinga ia to elo matou to maude langi no lofa mo wanga te leilo lo tu noa ia te matou o lofa ele mawai le te matou o stailo mala malama malau upu paso mai ia un fai ona matou pai o ni tu la le fiafi tama aftai tele la wala nga pa ia fiso soani mai fo mana tu na tunga va pena na fa soai na fionga o tama a wasi uso ko stu fini tama masitina o mai masani misel fa na lo mana mia la upu tama a wali tato ko langu i nei tatu sabadia le tu lo matu tama yelo fa mnyanga nunga sunga pasta Mike mo fa fuina tato manto po kalame nei ne ngata po ilea fa mnyanga ia ti la to fa no ina la tu taimi fa fonga mai yelo wa fionga tama ne tu la fia tai tere la tama mo fa no fa nga ina o ma ua o auna ne ia tama ma to talo fo ia fa mia tu Australia po kalame fo ia la sauni a matamai tasi po tai ya Mr. CKA Australia ina Sydney ya ilo familianga tamai ati to ko bia ati mato leo mpui ati mato pa mangalo suma to se mani mato Jesus o Yesu mato li maro mato pa amen amen tele la Samoa so voia e manuia shalom